98 kako bismo to učinili. Izvolite. Gospodo, da ste vi objektivni i nepristrasni, prvo ne biste nikad pristali da budete sudije ovog nelegalnog suda. Pošto ste pristali ste i na to da izvršite zadatak. Sve to je dolazite iz zemalja koje su članice NATO pakta, koje su bombardovale Srbiju, zverski. 3 meseca ste ubijali srpsku decu. I vi mene ubeđujete da ste vi objektivni. Vi mene 7,5 godina ovde protivpravno držite. Pravilnik po Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda nalaže sudskom veću da svaki 6 meseci po službenoj dužnosti preispituje odluku o pritvoru. Vi nikad niste ni doneli odluku o pritvoru. Izdat je samo nalog o hapšenju i ništa više. 7,5 godina me ovde držite i trpite sve ove mahinacije tužioca. Uverili ste se da su svi svedoci bili lažni. Defilovali su ovde neprekidno. Koliko ste puta odlagali proces, opet ga sad odlažete. Što duže odložite proces, duže primate ove lepe sudijske plate u tribunalu. Tako ja vidim tu stvar. Šta mene briga kako ćete vi mene osuditi? Ja od vas ništa dobro ne očekujem. Vi ste moji neprijatelji jer dolazite iz zemalja koje su članice NATO pakta i koje su neprijateljske prema mojoj otadžbini Srbiji. Vi meni ništa drugo ne možete biti nego neprijatelji. Ja se pristojno prema vama ophodim, ali to što sam pristojan ne znači da moram da vas volim. I ne volim vas. Tretiram vas kao svoje neprijatelje. I to ste valjda vidjeli svakog dana ovoga procesa. Svakog dana ste to mogli da vidite, od prvog dana. Jeste, vi ste moji neprijatelji, dobili ste zadatak da mi skinete glavu. I uradite to već jednom. Sve nešto čekate ne bi isplivao neki novi dokaz. Pa gdje će isplivati?